Nizere ko mumeze neza kanizere ko mumeze neza cyane. Ladies and gentlemen, nangiye kwa ikaze hano kuri Gaming Sports Hub. We talk on European football news. Hano ni kuri channel tuganiriraho amakuru yose yo ku mugabane w'Uburayi uko yakabaye ahava akagera. Uyu munsi rero na kindi mbazaniye, ahubwo mbazaniye inkuru cyase mbazaniye amakuru ari mavugwa muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza Premier League. Murabizi yuko Arsenal atwaye igikombe cya shampiyona, Bruno Fernandes aba umukinnyi wa sezo, Erling Haaland aba top scorer. Ariko noneho tugiye kuganira kuri team of the season, equipe nziza ya sezo bamaze kuyishyira hanze. Ni inkuru turi gukesha Footmob, murayizi cyane. Abangabo bamaze kuba batereka hanze equipe yabo nziza ya sezo. So nibyo ngira ngo tubanze ducemo, ubundi tuze kurebera hamwe amakuru ari bugende akurikiraho, ngira ngo namwe muze kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Mutubwire se muri abangaba hari waje matabikwiye, hari wagombaga kuba urimo utajemo cyase n'ibindi. Ariko nyamuneka nkwibutsa gukanda subscribe nimba utari wayikora. Ubu witwa Arne Slot mu kwezi kwa gatatu yageze gukora ibara, aravuga ati imikino myinshi ndeba muri Premier League rwose kuri njyewe mba mbona idashimishije cyangwa se idashishikaje. Abantu benshi bakavuga ati nuko Liverpool yawe n'ubundi yabaye terrible, cyase nuko yari ikipe idasamaje. Nyine ubwo nayo warabireba ukabona ko ibyo utoza nta kigenda cyabyo. Rero dutangiriye mu izamu, bateretsemo umunyezamu mu Espanyol, umunyezamu ikipe ya Arsenal de Gunners. Yakinnye imikino 37, yinjizwa ibitego 26, abasha kugira clean sheet 19 cyase amara imikino 19 muri ligue atinjijwe igitego. Witwa Mikel Arteta abigarukaho yaravuze ati rimwe na rimwe abantu mutekereza ko ibyo David akora ari ibintu bisanzwe, atariko nanone nimba umunyezamu ashobora kuba yamara hafi kimwe cya kabiri cy'imikino yose yakinnye atinjizwa igitego, kandi noho akaba atwaye Golden Glove cyase igihembo gihabwa umunyezamu mwiza muri sezo inshuro ya 3 yikurikiranye. Nyine ibyo bikwereka yuko ari umuntu udasanzwe. So ladies and gentlemen, mumbwire se David muramwemera ni mumwemera? Kuri kabiri cyangwa se aho bita ngo ni ku ruhande rw'iburyo yugarira bamwita Michel Kayode, ni umusore w'ikipe ya Brentford. Bakubwira ko mu mikino 37 rero akina ikipe ya Brentford yatsinze igitego kimwe, anatanga assist imwe. Ariko aranje avuga ngo muri sezo ahanini yaranzwe cyase yagiye igaragazwa n'ibintu bidasanzwe, amakoroneri, kurengura. Rero nta kuntu wakora ekipe ngo baboremo Michel Kayode, umwami wo kurengura mu buryo bwiwe yishiriyeho bwo kurengura. So kavuga ati numwe mu bakinnyi beza bahari, kandi numwe mu bakinnyi bari complete mu mutima w'ubwugarizi cyase the central defense center back bamwita William Saliba, mu Faransa ekipe ya Arsenal de Gunners. Yakinnye imikino 31 ari kumwe na Arsenal, atsinda igitego kimwe, ndetse ari mu kibuga ekipe yiwe ya Arsenal yabashije gukipinga clean sheet 16. Yuwe nakeka nta byinshi byo kumuvugaho. Kundi mwanya nanone cyase myugariro bafatanya bamwita Gabriel Magalhaes, Big Gabi. I know you will. Bonde ekipe yatwaye igikombe cya shampiyona guys, bari ibintu byigaragaza. Gusa nkibutsa yuko iyi ni ekipe ya Footmob, nawe ushobora kunyura kuri Premier League Fantasy ukajya kwitorera ekipe yawe uko byumva. So akakubwira ngo Magalhaes yakinnye imikino 32, atsinda ibitego 3, yatanze assist zigera muri enye. Uyu mugabo ari mu kibuga Arsenal yabashije gukipinga clean sheet 17. Aranje aravuga ngo I think beautiful football is not only beautiful pass the Brazilian theorize it, but also when you defend, the way you defend by the major. Wono bita Magalhaes aravuga ati ngenekereza ko urya umukino mwiza cyase umukino mwiza nyine bira bose bitangwa ni game nziza, ntago igaragazwa n'amapase meza atangwa, ahubwo n'uburyo udefanda nabyo bigishobora gutuma umukino uba mwiza. Ku ruhande rw'ibumoso cyase kuri gatatu nta wundi bamwita Nico O'Reilly, Manchester City. Uyu mukinnyi murabizi ko ari nawe watwaye igihembo cy'umukinnyi mwiza muri Premier League. By the way, yakinnye imikino 34, atsinda ibitego 5, atanga assist 3,
ndatekereza ko nta kindi kintu cyo kuvuga nyine kuri uno musore yarabikwiriye kabisa. Mu kibuga hagati rero niho tugeze abantu benshi bavuga ati ese biraza kuba byifashe bite. Bamwita Dominic Szoboszlai Liverpool. Yakinnye imikino 36, atsinda ibitego 6, atanga assists 7. Kakubwira ati at the end of season Dominic Szoboszlai admitted I need to improve in a lot of things. The all-action Hungarian ethically fulfilled his personal challenge. Tubwo sezo ya 2024-2025 yarangiraga, bitwa Szoboszlai yaravuze ngo nkeneye kongera muri buri kimwe. Yongereye mu bitego, yongera ama assist, yongera ama shot, yongera uruhare rw'ibyakoraga mu kibuga. Biragaragara rero nta kuntu wamwirengagiza. Undi kandi bahagararanye muri icyo kibuga bamwita Carlos Enrique Casemiro, the bad man, the bad boy, Casemiro cyase Casemiro nawe akaba ahabaye cyane uno muvandimwe wa Manchester United umunya Brazil. Yakinnye imikino 34, atsinda ibitego 9, anatanga assist 2. Abafana ba Manchester United rwose bavuga ko uno mugabo yari igitangaza cyase adasanzwe. Mu kibuga hagati kandi nanone harimo champion da Premier League bamwita Declan Rice nawe arimo mu mikino 36 yakiniye Arsenal, yatsinze ibitego 4, atanga assist 5. Ariko nanone bakakubwira ngo there is going to be ups and downs so much yet collective form. Uno bita Declan Rice rero arimo abwira abantu ati ibyo byo ni ibisanzwe. Attacking midfielder cyangwa se creator, the modulator. Bamwita Bruno Fernandes, player of the season, cyase umukinnyi mwiza wa season. Murabizi ko yamaze no kubatorwa n'ubundi. Mu mikino 35 yakiniye equipe ya Manchester United, yatsinda ibitego 9, atanga assist 21. Yakoze icyo twita chance created, buryo 136 bro. Wa kabiri wari umukurikiye byibura yaje amurusha uburyo bugera muri 58. So urumva ko no mugabo nawe yakoze ibidasanzwe. Bruno Fernandes nacyo kwirirwa ubaza nyine well deserved to be in this team. Rero abataka mbibutse yuko twabonye umunyezamu, aba defenseur 4 n'aba midfielder 4, bivuze yuko dusigaje umwanya w'abataka 2. Ubwo system ni 4-4-2. Umwataka rero wa mbere bamwita Antoine Semenyo, umukinnyi wa Manchester City. Uyu munyegana rwose wakomeje kugenda agaragaza urwego rwiza. Mu mikino 37 yakinnye muri Premier League, yatsinze ibitego 17, atanga assist 4. Akubwira ngo he's really enjoyed one of standout season worth of 2 players. Amezi 6 muri Bournemouth, amezi 6 muri Manchester City, yakoze ibitangaza nyine bimwemerera kuba kuri runo rutonde. Of course the another striker cyase undi mwataka yagombaga kuba cyangwa se n'ubundi n'ibintu bitagarukaho bamwita Erling Haaland wa Manchester City, top scorer as well of course mu mikino 35, ibitego 27, assist 8. Yawe even hari n'abantu bamwe babazaga ngo none ni gute ahubwo atari we wanabaye umukinnyi mwiza wa Cesar, ariko ibyo byose nyine na debate. So nawe yararimo aratwara urukweto rwe rwa zabu ku nshuro 3 yikurikiranya, rutazamu ibitego 27. Sinekereza ko hari umuntu aba afite indi nkuru y'undi rutazamu wajyaho, kuko ntago turivuge ngo igoro Thiago 25 n'amapenalty 8. Equipe ya Bournemouth ikaba tarabashe no kugera muri Big 4 byibura ngo twaravuga ngo ni igitangaza cyatuma tumubonamo. Yes, ushobora kuvuga rutazamu wa Arsenal watwaye champion, ariko nanone ibitego 14, umuntu akurusha ibitego 13, afite assist 8, yaratanze assist 1. Ibyo ni ibintu bitagereranywa. So rero niyo 11 cyase abo nibo list ya 11. Ubwo namwe nukuza kutubwira ku giti cyanyu, duhurira muri comment mutubwire se hari uwo mubona warenganye, hari uwo mubona agombaga kuza mutajemo, hari uwaje matarubikwiye se, duhurire muri comment mutubwire. So kanizere ko mumeze neza,
bibutsa gukanda subscribe mbabwira ngo buri kimwe cyose ukeneye ni hano kuri Game Sport Hub. Ciao ciao, dusubire mu kanya gato cyane.